1996 елдың 21 мартында Туймазы кала башкортларының курултайы үткәрелде. Унда беренче бөтә дөнья башкортлары курултайы карарларын тормышка ашыру бурычларын интекләп тикшергәндән соң резолюция кабул ителде. Туймазы калаһында башкорт халкын тергеҙеү һәм үстереү программаһы хупланды һәм ул программа тормышка ашыру ниятендә башкарма комитет төзелде. Комитет ағзаларын менән йыелып сөйләшеп, бурыстарыбызды билдәләнек, комиссиялар төҙөнөк һәм эш планы расланык. Туймазы калаһында һәм уның составына ингән 4 поселокта 100 меңгә якын кеше яшәй. Кызганычка каршы, калабызда башкорт мәктәптәре, башкорт класстары юк, ә башкорт телен укыту, өйрәнү башлана гына, ә гореф-гадәттәр онытыла бара, халык йырдары йырланмай. Шуларда исәпкә алып, үзебезнең алда максаттар куйдык. Беренче, халкыбызда, кала халкында башкорт телен тергеҙеү һәм үстереү булһа, икенчеһе халкыбызның йолаларын, гореф-гадәттәрен, йырдарын тергеҙеү һәм үстереү ине. Башкарма комитет ағзалары Урал башкорт халык үҙәгенең кала филиалы мәдәниәт бүлеге менән сөйләшеп, Туймазыла башкорт халык йырдарын башкарыусылар конкурсын уҙғарырға булдык. Дөрөҫөн әйткәндә, икеләнеүҙә булды. Конкурста катнашыусылар башкорт халык йырдарын йырлаусылар булырмы? Бындай конкурс был төбәктә беренче тапҡыр ғына үткәрелә бит. Культура работниктарын, поселок хакимияттәр башлыктарын йыйып сөйләштек, үзебез эшкә тотондык. Кала хакимиятының мәдәниәт бүлеге мөдире Нәсимә Яудат кызы күп эшләне. Конкурста 50-нән артык кеше катнашты. Улар 54 конкурс әҫәре башҡарҙы. Конкурс соңында жюри ағзалары, башҡарма комитет ағзалары дөйөм фекергә килдек. Бындай конкурсты Туймазыла системалы рәүештә зональный конкурс уҙғарылһа ине. Был йәһәттән Мәдәниәт министерствоһы беҙгә ярҙам итергә тейеш тип ышанабыҙ һәм был эшкә без ныҡлап тотонор инек.
халық хинде яша еремдің еркенлігі, еремдің еркенлігі. Хинде бақса хинде емеш, хинде нигмет көп емеш, хинде нигмет көп емеш. Хинудің мәғдәні яхы ираттың алтын көмеш, ираттың алтын көмеш. Түрлі-түрлі сәске болды хаударыңдың бойдары, хаударыңдың бойдары. Шул вақыт бізге керекмей саудагар хуш бойдары, саудагар хуш бойдары. Көкке башқан ағастарың, хайрай бұлбұл қыштарың, хайрай бұлбұл қыштарың. Хині хақлап көпмі батыр қалған ғазиз баштарын, алған ғазиз баштарын. Ағын хайын сылтырабаға күміш шаулы шишмелер, күміш шаулы шишмелер. Уралымды бик ағынан қырғау алып кетәлер, қырғау алып кетәлер.
хатирам, нескәбилең бөгәһең хатирам, нескәбиләреңдә бөгеп, нескәбиләреңдә бөгеп, кеммәсен үзеләһең хатирам, кеммәсен үзеләһең хатирам. Biz uramdan o'tgan saqda qopqon bo'lgin qog'irga xatiram, qopqon bo'lgin qog'irga xatiram. Birida xiyla topolmaham, birida xiyla topolmaham, saqdalari qog'irga xatiram, saqdalari qog'irga xatiram. Wallı gilli sesga birham, wallı gilli sesga birham, qodarhimmi to'shingga xatiram, qodarhimmi to'shingga xatiram. Kis yotqanda o'ylab yotgan, kis yotqanda o'ylab yotgan, kerarhimmi to'shingga xatiram, kerarhimmi to'shingga xatiram. Көршелерің риза болға. Ей Раббым Мәдинә Муса, миңә яннат булар микән? Һиңә яннат булар Муса, кыз кардәшең риза булга. Һиңә яннат булар Муса, кыз кардәшең риза булга. Ей Раббым Мәдинә Муса, миңә яннат булар микән? Һиңә яннат булар Муса, күршеләрең риза булга. Һиңә яннат булар Муса, кылган изгелегең булга. Yazı 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 yarışkanda yazı yarışkanda yazı yazma yıkmak yazı kızlar yaratmay yakavdır argımaktan yar bu kızlar yaratmay yakavdır argımaktan yar bu
көк балқан тау, ол байтың қанаттаған, айлы көк балқан тау, балқан таудан биге, хай бүйірінде ойнай келеге, балқан таудан биге, хай бүйірінде ойнай келеге. Қыз балалай биденген, төбені көк балқан тау, ояяр тұлияяр, қолдары көк балқан тау, балқан таудан биге, хай бүйірінде ойнай келеге, балқан таудан биге, хай бүйірінде ойнай келеге. Мойлап қойған қайырса, яғаны көк балқан тау, ейіп қойған әрқашай, ұлманы көк балқан тау, балқан таудан биге, хай бүйірінде ойнай келеге, балқан таудан биге, хай бүйірінде ойнай келеге.